Kako vidite, nalazimo se u Melbourneu, prelijepi dan, sunčani. Evo malo ambijenta samo da dočaram ovoga grada, najvećeg i najljepšeg za nas Drvenčane na južnoj hemisferi. Mislim, kako vidite, ulice su jako žive. Izvinite, gospodine. Mogu nešto da vas pitam? Halo, momak, nisam ja odavde, bolam, pusti me, snimam za Ublehe. Evo vidiš ti, bolam. Ubleha, ali izvinite, gospodine, samo da vas nešto pitam na engleskom ako mogu. A ba čoveče, pa gdje si navalio, bolam, pa vidiš li, bolam, da snimam ovo? Hajde, bolam, pitaj, hajde, evo. Izvinite, put za Banja Luku preko Šibovske. Za Banja Luku, preko Šibovske? Momak, morat ćete dole ravno, kad dođete ravno, stiđeš niz stepence, kad stiđeš niz stepence, onda se ubacite u voz, i prelaz, samo kažete Šibovska. A samo Šibovska? Da, samo kad ste sjeli, samo što niste došli. Puno vam hvala, ja sam došao iz Sidne, a vi ste iz Ubleha? Da, mi smo iz Ubleha. Evo vidite, dragi gledalci, kako svugdje ne možemo da nađemo naši ljudi, ovi Engleza. Mnogo hvala, momak, i sretno. Bye. Sretno, bye. Evo mi nastavljamo opet snimati Melbourne. Vidite opet ove zgrade. Evo još jedan mali ambijent da vidite, kakav je. Mislim, ovo globalno zatopljenje utječe na ljude, kako vidite. Evo vidite, za Šibovsku ode globalno zatopljenje. Evo još malo i to bi bilo dosta za, mislim, danas za prvu ruku. Prijatno.